Akasvani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau Taraturuk Suba Finance Commission gi mihut kambuga Mukhയമantri Nongthomam Biren Singha mifam pangthoktuna Rajesh gi hojik oiriba sel thungi matangda wafam kya khanakre mihut kambu sina hayeng Bishnupur jila gi Moirangda satuna mafam adu yengsingani Hanagi Manipur Vidhan Sabha gi MLA ani yauna mioi 12 ngasi Congress ta yaukre Jiribam jila da hojik phawda dengi case amata thengnadri haina jila asigi CMO na hairi Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi sarkar na senja thumja tawbasing tumina yengduna leitholoi haiba thausilna leibak asidagi senja thumja marupangna muthatpa ngamgani amasung Vidhan Sabha Mikhal pangthokkodriba Maharashtra amasung Jharkhand da rajniti dolsingna vote khombagi thabak kansilakli Mukhയമantri Nongthomam Biren Singha hari Tarataruk Suba Finance Commission gi mihut kambuga ngasi mahaki secretary da mifam pangthoktuna wafam kaya khanakre social media da thagalpa post amada Mukhയമantri hai khana nainaba aduda rise asida kendra gi senthang makhada paikhaliba scheme singi fan ningthina sizinabagi matangda su kupna khanaki Mukhയമantri hai tongan ba lamsingda chawkhatnabagi dama grant in aid pinabasu prastab toki Rises the cell tungi lamda awon ba mapuraknaba pandamda akhanaba project sing paikhatnabagi matangsu wafam kya khanaki hairi Mukhയമantri na Dr. Arvind Panagariana lusingba Finance Commission gi miuchinga atai wafam kya su khanaki mifamaduda Rajya Sarkar gi maikai digi Power Mantri Thongam Biswajit Works Mantri Govindas Konthokjam Shiksha Mantri T.S. Basanta Kumar Singh Consumer Affairs Mantri L. Susindro Social Welfare Mantri Haikam Dingo Transport Mantri Kasim Basum Chief Secretary Bini Joshi amadi DGP Saruk Yaki Rajasida hojik leiriba Tarataruk Suba Finance Commission asibu lusing leiba Arvind Panagarian hai commission gi mihut kangbu asina Rajya gi Mukhയമantri Mahaki Mantri Mandal Chief Secretary amadi Rajya Sarkar gi makok thongba official sing unaduna wafam kaya khanakre Imphal da pangthoba pawgi mifam amada Panagarian hai mifam aduda Manipur gi hojik oriba sel thungi matangda kupna khanabaga loinana Gross State Domestic Product GSDP ga Mari Lenana Sading Tauriba Fiscal Deposit amasung GSDB gi sendui gi matangda wafam kya khanaki manghai mifamaduda lakliba sahi khara asida oigadaba sel thungi matangda su wafam kya khanaki Manipur has suggested something that in the past is not on tax effort, how much tax the state is trying to raise on its own. Manipur's recommendation was that from a small, this was 2.5% in the Bulletin Finance Commission, the way it was signed to it. Manipur's recommendation was that it would increase to 3%. So that is the main kind of recommendation. There were some recommendations regarding the grants in aid to local bodies and on disaster relief, and in particular on disaster relief, the state made the case that the state has had to deal with floods recently and hailstorms. Taratuk Suba Finance Commission gi mihut kangbu na hayeng Bishnupur jila gi tongan mafam singda satkani mihut kangbu asina Moirang da hek thungbaga INA headquarter da satuna yengani madugi matungda INA War Museum yengani Moirang khongsat asigi yenglaga mari lenaba bibhag sina sem sabagi thabak loisille amadi security gi akanba sexual thawrang lokhatle Tamenglong ngasi jila adugi Forest Division na WII Dehradun gi scientist Dr. Suresh Kumar amadi mafam adugi khunja singa puna Amur Falcon Taramatoi thadokre Amur Falcon Taramatoi adugi manungda Amur Falcon anida satellite transmitter hub ki hairi Amur Falcon sing adu Tamenglong gi Siunluan Kuldegi Tamenglong gi Divisional Forest Officer Karibam Hitler na lusingduna thadokibani thawramaduda jila adugi RFO Joel Gangmai Rainforest Club Tamenglong gi member sing amasung Forest Division Tamenglong gi staff sing saruk yaki Dr. Chambo Gonmaina Manipur Health Services ki Director Orakpada ST Morcha BJP Manipur Pradesh na nungaiba phongdorokli Cherolamada ST Morcha gi President Langjagai Kamain hai Dr. Chambo Gonmaina Health Services ki Director Orakpa asina khungang amasung shargi marakta leiriba haksel gi ahoba du mention bada chawna mateng oragani paugi marakta na break ama Controller of Examination Forest Department Manipur na tholak pacherol magi matungina Forest Guard launa bagi examination lisingani kunmari lagliba November tang 10 da pangthok chergani hana lab kiba exam center singi mahuta nauna exam center sing lab le akupa marol gidamak divisional forest officer singa tana biu natraga department ki website forest.manipurforest.gov.in dagi khangbiba yagane Tabiriba pawasi Akasvani Imphal degini
Congress dolda nona sanglapa mioi kaya opagi thoram amang asi Imphal gi BT Road leba Congress Bhavan da pangthokre. Ngaksi Congress da yaurakraba singi manungda hanagi MLA Dr. K.S. Loken amasung Jet ki khonbau ni mai yauri makoi aniga loina mioi tarasu dolas de yaurakre. Congress da nona sanglapa mioi singbu MPCC ki President K. Meghasandra CLP Luchingba Okram Ibobi amadi CWC member Gaikhangamna taramna okay. Jiribam Jila da ngasi pawbada dengue na naba mioi amata thengnadri maramaduna miyamna mipaiba popidana District Malaria Officer Jiribam Dr. NG Bembemna hairi Akasbani Imphal ge Jiribam Pawmi ngathem Bisojika akanana unaba amada Dr. Bembem hai sahi asigi July thadagi District Hospital ge staff sing amasung Anganwadi worker singna laikai da satuna laina asigi matangna miyambu gyan tahanbagi thoram sing leptana pangthokli Manghai kang masa pokpa yaba mafam kaya khangdoktuna manghanaba hotnaba amasung relief camp sing da laiba mioi sing nadanaba akanba sexil thawrak lokali jiri miyamna mipaiba popidanaba appeal tawrodana Dr. Bembem hai isana section bahibasna khwaidigi phaba pambaine Jiribam district ki oina de hoji fawda ekoi confirm oiba dengue case ma fawba thengna jadri aduga ekoina dengue se ngakthokna bagi ekoi preventive measures kara March ki tha dagi dokot pahujare ekoina school kaya da chatuna chatra satri jing da ekoina dengue ki matangda amadi vector borne diseases ki matangda ekoina awareness kaya pangthok chakre aduga dengue na ba sigi matangda aina appeal tawjaning badi medical department side tagi anaba sibu ekoina ngakthokpa ngamloi mayam punna gyan taminaraga anaba si kamai tawna ngakthokani magi mode of transmission ji kamaina no magi transmission ji thingaba matamda ekoina anaba si ngakthokpa ngamgadolibani MSPDCL na ngasi tongan mamapamsing da sathakiba thiumbagi thabakta mailana sizinarambagi dama Kaksing division da mioi ama Sugunu sub division degi ani Thawbal division degi ama Moirang sub division degi ama Kumbi sub division degi ama amasung Saikul sub division degi mioi ahum punna mioi mapan phagale pharba mioi sing asigi connection kaktatle hairi Assam Rifles na Tamenglong Jila da laiba NGO singa kusam naraga Taningjam Kulda lemna laingbi kem ama pangtokre thawr maduda mahiroi singda stationary gi polam sing kusinagi mioi chahum hena laing ki ba kem aduda lemna hidak langtaksu piki hari State Kala Academy Manipur amasung Langmaidong Dramatic Union na punna sinduna amang thagi taratretegi Kunipan Phawba Lamaidong Dramatic Union Hall da pangthokiba Niputare suba Kha Manipur Drama Festival lising ani kunmarigi makok mathang takraba singda manayen topic thoram ngasi Dramatic Union asida pangtokre Festival aduda Raija sigi tongan ba theater group kunma thoina saruk yaki Festival aduda Yumjau Layambi Dramatic and Cultural Union gi drama Maithongsu Thamoisu amasung Kodom Popi Dramatic Union gi asengba saktamna best production tare ngasi pangthokiba manayeng topagi thoramda MLA Dr. Yumnam Rajesh amasung Manipur State Kala Academy gi Secretary Sunanda Thokchomna singba saru yaki Social Welfare Bibaki Makhada Salariba Women Helpline amasung Child Helpline number sing technical gi oiba kudong sadaba khara leibadagi siznaba yadre hairi miyamna mobile number 700-577-6144 da amasung 811-991-8257 da pau phawpiraknaba bibak asigi director na thokpa cherol amana khangalakle All Kongba Road United Club Organization Akulko na school amada headmaster amadubu sakangdaba singna purambagi thaudok adubu yaningdaba phongdorokle cherol amada loop asina hai mahi tampam sang manungda sanglalaga mathau toriba oza amabu phubagi thong asi yamna laibak thibani matungda asiguma thaudok asi tawbidanaba appeal tawrakle pawgi maraktana break ama Apomba khudingma cancer nate tawigumbasung chin lei yari yakhong ngau khanau naton amadi thyroid ta apomba leirabadi matam chana akhang ahei doctor tanabiu NABH phanglaba AOI Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East ta chaliba November tha ama chupna ayupung mapal dagi taramathoi phawba free consultation gi khudong chaba pizari hospital asida CMHT PMJAY health card paiba patient khaktana tana Manipur government ki employees sing loinana mahaki imung manung singgisu kanaba fanghali Akasbani Imphal gi pau tabiri
केंद्र सरकार की थौसिल अमा ओरिबा सेंजा सुमजा तौबसिंग तुमिना येंगदुना लेथुक्लोय हाइबा थौसिल असिना लेबागस्तगी सेंजा सुमजा मरुफंगना मुथतपा ngamgani हाइबगी थाजबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना फोंदोकली मांगहाइ अमतो ओइबा अमसुंग अमना अमबु इकाई खुमनबा हाइबसी लेबाग असिगी ओइनदी चन्ना कांगलोन अमा ओइरी नई दिल्ली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिंधुना विजिलेंस अवेयरनेस वीक लिसिंग अनि कुनमरीगा मरी लेना पांगथोप थौरमदा वा ngangaduna राष्ट्रपति हाइ सेंजा सुमजा हाइबसी लाइना अमा ओइरी अमसुंग मसिबु मरु पुकना मुथतपा तंगाई फदे राष्ट्रपति हाइ लेबाग अस सेंजा सुमजा मायोकनबा सरकार असिना थौरांग क्या लौखले मसिगी मनुंगदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ई मार्केट प्लेस अमसुंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट नसिंगबा असिनी श्रीमती मुर्मुन हाइ सेंजा सुमजा तौरिबा मियोइसिंगी मथक्ता खुदक्ता आइन गे मतिक चाबा थबक लौखटपा हाइबसी यामनमक तंगाई फदे मांग हाइ सेंजा सुमजा तौरिबा मियोइसिंगी मथक्ता आइन गे थबक लौखटपदा थेंथहनबना मखोइदा पुंगनिंग थौगटपगा चप मानहनगनी विधानसभा मिखल पांगथोकदरिबा महाराष्ट्र अमसुंग झारखंड राजनीति दल सिंगना बोट कोंबगी थबक कंसिलकले महाराष्ट्र तांकक अमखक्तदा थासी कुंदा विधानसभा केंद्र चनी मरफुनिपांगी बोट थादनगने तोंगान तोंगानबा राजनीति दल सिंगी लुसिंगबा सिंगना वोटर सिंगी पुंगनिंग चिंचिनबा रैली अमदी रोड शो सिंगना नचिंगबा पांगथोकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुलेदा पांगथोपा मियांगी मिटिन अमदा सरुक याकी थौरम अदुदा वा ngangbada मांग हाइ लाक्लिबा सही अनि मखाइ असदा महाराष्ट्रदा चौखटपगी खोंजेल मखा ताना चथगिगनी श्री मोदी हाइ महाकी सरकारना महाराष्ट्रबु लाक्लिबा सही मंगा असदा चौखटपगी अनोबा पंतुक अमा पूर्णबा होनगनी श्री मोदी हाइ राज्यसिदा महायुति चुंचिनबा सरकार खक्तना अफब लेंगाक शासन लेहनबा ngamgani विरोधी अपुनबा महाविकास अग्रहादीबु हुंदुना ngangloduna श्री मोदी हाइ राज्यसिदा अलायंस असिना मरुइबा चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट क्या पंदुना लेहले प्रधानमंत्री नासिकता पांगथोकपा मिखलगी रैली अमदसु सरुक याकी सीट मरफुमाथोई लेबा झारखंड विधानसभा मिखलगी अहानबा तांककता थासगी 13 बोट थादनगनी तांकक असिदा विधानसभा केंद्र 94 बोट थादनगनी कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधीना इंडिया ब्लॉक की मिरेप की दमक सिमदेगादा पांगथोकपा मिखलगी रैलीदा सरुक याकी रैली अदुदा वा ngangbada मांगहाइ झारखंड पांगथोकदरिबा मिखल असिदा संविधानबु कनबा पांबा अमसुंग थुगाइबा पांबा अनिगी मरक्ता लांथेंगनगनी बीजेपी झारखंड असेंबली इलेक्शन की इंचार्ज अमसुंग केंद्र की मंत्री शिवराज सिंह चौहानसु मनोहरपुर पांगथोकपा मिखलगी मिटिंदा सरुक याकी हौजिक सानबगी पाव ngangbam अमुखोंबदगी वालिदा वागवाई कांगचंग चथरिबा हुंपुतरुक सुबा सार चुराचान मेमोरियल लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच अमदा नंबोल कांगखुटना यास्कुल कांगखुटपु पांजिल 13 दा थोइख्रे हयेंग क्लासा ए गा क्लासा बी गा सानगनी तेलंगाना दा चथरिबा NMDC तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट की नुपागी सिंगल्स ता मणिपुर की बैडमिंटन सानरोई मैसनाम मैरा बलुवांग सेमीफाइनल संख्रे इम्फाल वेस्ट की लौरेंबम लेकाय चथरिबा अहानबा स्टेट लेवल SDPO चिंगथाम आनंद कुमार मेमोरियल वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबदा NKBFC ना EMBFC बु पांजल 3-2 दा थोइखी अतोब मैच अमदा बसाइना MPSC बु पांजल 2-0 दा थोइखी उत्तर प्रदेश की लखनऊ दा चतलैबा साई NCOE दा चथरिबा नुपा अमसुंग नुपीगी सही 13 अमसुंग सही 10 मखागी ऑल इंडिया इंटर साई रेसलिंग टूर्नामेंट दा मणिपुर की रेसलर सिंगना पुनः तकमान निपान लरकले एस चाउब चनुना किलोग्राम 58 की कांगलुपता लुपागी छनागी तकमान फंगले किलोग्राम 52 की सही 13 मखागी कांगलुपतना KH थोन बचनु अमसुंग सही 10 मखागी किलोग्राम 50 की कांगलुपता KH लेचन चनुना लुपागी तकमान दरकले L जेसिका चनु M दीपा चनु E विद्यासागर सिंह S टोमथिन मितै अमसुंग N टाइसन सिंहना तोंगान तोंगान बा वेट कैटेगरी सिंगदा लुपागी तकमान लौरे मंगा सुबा MNCA अंडर 16 बॉयज नावरेम राज निंगथौ सिंह ट्रॉफी लिसिंगनी कुनमरी कुनमंगा क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा लीग राउंड मैच ता KASC खुमिदोना येजदान निंगथौ खोंगबु विकेट मरी दा थोइख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्चिंग सिंधुना सही 12 अमसुंग सही 13 मखागी नुपा मचागी अनीसुबा यूथ फुटबॉल लीग था असिगी 10 दगी DSA प्लेग्राउंड होरगनी
लीग असिदा पुन्ना टीम तरेना सरुक यागनी राजेश थागचरी अमुकोम्बा अरोइबदा मरोइबा पाव तरातरुक सुबा फाइनेंस कमीशन की मिट कांबुगा मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह मिफम पांगतोक्तुना राज्यसिगी हौजिक ओरिबा सेल तुंगी मतंग वाफम क्या खनखरे हानगी मणिपुर विधानसभा की एमएलए अनि यावना मियोय 93 ngasi कांग्रेस ते यावक्रे जिरीबाम जिला दा हौजिक फावदा डेंगी केस अमत थेंगनद्री हाइना जिला असिगी सीएमओ ना हाइरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना हाइरी सरकारना सेंजा थुंजा तौबसिंग तुमिना येंगदुने लैथोक्लोय हाइबा थौसिलना लैबाक असिदगी सेंजा थुंजा मरुफंगना मुथप ngamgani amasung विधानसभा मिकल पांगथोकद्रिबा महाराष्ट्र अमसुंग झारखंड राजनीति दलसिना बोर्ड खोमगी थबक कांसिललकली पाउ लोइजरे